umeze neza nizere kuri amahoro. Okay, ndagira ngo twamagane umwicanyi. Ikintu kinzanye ni Charlotte again. Ndagarutse turi saa 7:52 zo mu ijoro mbere yuko njya kuryama. Ndagarutse kugira ngo tuganire ngire ikintu mbibwirira. Nje kubasaba yuko twamagana, mufashe twamagane umuntu w'umwicanyi uri kujya kwica abantu muri Afrika, umunyarwanda kazi utuye hanze ariko ugiye ukomeje kwica abantu muri Afrika, yitwaje cyari cyo, yitwaje ko ari hanze, yitwaje ko ari umukire, nta kindi kintu afite, amafaranga yuko yani kubakangisha yuko ari hanze. Reka mbabwire abantu mwese muhaguruka twamagana uyu mwicanyi. Umugore witwa Geraldine Dusabirema, account yiwe ya TikTok yitwa Geraldine Love, n'indi mibare kurikiraho hano muri TikTok. Ni umugore ujya gukora live asenga, ngo ari gusenga, ngo ari kubwiriza ijambo ry'Imana. Ni umugore ukora live avuga ngo agira abagore n'abakobwa inama. Muramuzi, ni umugore ukunda kubyina kuri TikTok. Ndagira ngo mbereke ibyiwe. Umugore, dore uyu mugore mushobora kuba mumuzi. Reka mbanze mbereka amafoto yiwe kwanza mbere yuko muvugaho. Ndakeka yuko uyu mugore mumuzi n'umugabo we, dore bari kumwe. Uyu mugore ni mumuzi? Uyu mugore ntabwo mumuzi mwabantu mwe. Uyu mugore ni mumuzi? Uwo mugore ni mumuzi? Uyu mugore n'uyu mugabo we basezeranye mu mwaka 2022 mu kwezi kwa kane. Agiye mu Burundi asezerana n'uyu mugabo. Uyu mugabo no Murundi. Bamaze gusezerana, of course nibwo yaragiye, nibwo yaramubonye, ntago bari baziranye, bateritanaga gutya online. Birangije umugore arataha, umugabo arasigara. Kumvikana birabananira. Bijye bibaho ko abantu batumvikana, ariko abantu batumvikanye nago bivuze yuko niba umuntu mutumvikanye ugomba kumuhemba kumwica. Umwaka ushize byari mu kwezi kwa 8 ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8, byari saa 12 zo ku mugoroba. Uyu mugore ubwe anyoherereza aya mafoto, y'umugabo we. Aya mafoto mbereka, reka nze mbereke. Anyoherereza aya mafoto, murabibona ukuntu yamubaze. Arangije arambwira ngo ni wowe utahiwe. Arambwira ngo ni wowe utahiwe. Murabibona aya mafoto y'umugabo we. Arambwira ngo ni wowe utahiwe. Iterabwoba. Dufite icyo twapfuye ko ngiye ntamwumva, kuko sinamwumva. Ntabwo ushobora kumwumva no kumwumvira. Yibwira ngo ari kugira abantu inama, ariko nari nararangije kumenya ko nta nama yangira, kuko nawe ubwe umutima we wuzuye ubugome. Yakugira inama yo kuroga. Rero ntazakuza kukugira inama muri relationship ngo wumve ufite umuntu wo kukugira inama. Ngiye naramwangiye rero aratsimbukana. Arambwira tuzambona. Rwose pe uwo mwanya tukinavugana kuri telefone ati buretse tuzambona. Yambwira ati gira ukunda, amubwira ni ntago bishoboka. Ati rero uzambona. Aje nanabivuga, nigeze no kumuvugaho kuri TikTok, nigeze kumuvugaho kuri live, kuko nari mfite umujinya mwinshi nkurikije ibintu byose yagiye akora ndeba n'amaso. Ariko aho bigeze birakabije. Uyu mugabo yagize amahirwe, aravurwa, arakira. Umunsi w'ejo bundi hashize, ejo bundi musi bejo, uyu mugabo anyoherereza voice arimo aratabaza ati muhererekanye voice, umugore wanjye witwa Geraldine agiye kunyica. Bwa kabiri yamwoherereje abantu, baraza baramufata, bamufatana bafite imbunda ngo amapistoli, baramuboha. Umuntu wo bari babasanganye aramugura, abahanga 400 by'amarundi, baramurekura. Ariko bamufotora amafoto bamuboshye, bayoherereza uwo mugore. Barangije mugira inama yo kufunga telefone ngakava mu Burundi, akomoka akagenda. Mumbwiza ukuri, ni gute umuntu azaba kuba ukunze umuntu cyangwa subanye n'umuntu bikanga? Ni gute ugomba guhaguruka ugahita ugenda bitewe n'umutekano wawe ngo ari bukwice? Niba umuntu mutumvikanye gute akwicisha? Reka mbabaze, ni gute? Uyu mugore rero arangije aramubwira ngo nta hantu uzampungira, ngo aho uzajya hose nzagukurikirana, ngo nta mahoro uteze kuzangirana.
nuko yamubwiye. Reka mbabwire, njyewe ibintu amaze kubimbwira nabibwiye umuntu w'umunyamakuru wo mu Burayi. Arangije agize ngo aramuhamagara aramusimbukana. Cyakoze afite amakuru make yamuhaye. Umunsi nimubona natoye nkajya kuri YouTube, ibintu bya Gerardine byose nzabimena hanze. Ariko reka nkoresha igihe gito kuko video hano bifite igihe gitoya. Arangije aho bigeze noneho ari gutera ubwoba wa munyamakuru ngo nawe azamwicisha, ngo nawe ngo yamushyizeho abantu ngo bazamwica. Reka mbabwire, ni mudahaguruka ngo reka buretse bivuga gute, ngo twamagane inkora amaraso ziri hano hanze, ziri kwitwaza ko zifite ubufaranga zikajya gukora amabi mu gihugu mu Rwanda. Ntabwo ari aho gusa, ntabwo ari mu Burundi gusa, uretse ko mu Burundi ari umugabo we wasahi atuye. Undi mugabo we batandukanye wamwohereje mu Burayi akanga kumukurikira. Amaze kugera mu Burayi amudekara yaranga. Umugabo yanga kugenda, aba muri Afrika mu gihugu kimwe sinzi ukuntu cyitwa, yanga kumukurikira, aragenda ashaka undi mugore. Umugore arangije niwe wabinyibwiriye, ntabwo ngiye kuvuga inkuru mbarirano, niwe wabinyibwiriye. Arambwira ati jewe naramuhamagaye ndamubwira uwo mugore wawe arapfa. Amuhigiye ati nta n'ukwezi yamaze, ati nta n'ukwezi yamaze, ati njyewe ndasenga, ati njyewe ndasenga, ati narasenze Imana inkuriraho ishyano, ati mu kwezi kumwe yaratumbye aturitse. Ni gute Imana uko muyizi muyigira inama yo kwica abantu ikagenda ikabica? Ubu yabaye turabo kwica abantu baba barashize, yabaye Imana koko ikora gutyo. Muremeranya na Gerardine yuko koko uwo mukeba we yapfuye aturitse kubera Imana yagiye ikajya kumuhanira mu Gerardine kuko yatandukanye n'umugabo, kuko umugabo yanze kumusanga i Burayi. Ese ni igiki cyatumye umugabo yanga kumusanga i Burayi? Ni umunyarwanda n'ubundi ntari mu Rwanda, kuki yemeye akemera ubuzima bubi akanga kujya i Burayi? Icyo cyo ntacyo mwumvamo. Ndagira ngo mubitekerezeho neza. Uwo rero umugabo we wundi we yarashatse ni uwa kabiri agiye kwivugana. Undi muntu musaza we uri mu Rwanda nawe agiye yenda kumwivugana. Ejo bundi twavuganye, ampamaga arira amarira, umusaza w'imyaka 60 ari kurira kubera umwana, kubera umukobwa wakuze amureba. Ariho arabatangira bituga agashaka ibigabo n'ibigoryi. Bibiliya byo yavuze ibigabo by'ibigoryi bidafite ubwenge bikajya kwica abantu, kuba inkora amaraso hejuru y'ubufaranga buke. Icyambere Gerardine n'umutindi. Impamvu mbivuze, imyaka 15 amaze mu Burayi, Gerardine nta license agira, Gerardine ntazi gukoresha banke, Gerardine nta kintu na kimwe azi, Gerardine nta kazi yakoze ngo avuge ngo afite experience. Aba mu nzu ya leta akabagaburirwa na leta, ayo mafaranga agahabwa na leta. Abantu babayeho muri ubwo buryo, ariko amafaranga leta imuha ngo afashishe abana, yite ku bana yabyaye, ari kuyatanga mu bituga ngo bajye kwica abantu muri Afrika. Ntazagire n'umuntu yirariraho, nta nubwo yagutwerera mu bukwe bwawe wicara ubizi. Ugize n'akabazo ntiyagufasha. Gerardine aragufashisha yakuye he? Ko nawe ari umukene mu bandi bose. Ese ugira ngo abayabahaye amafaranga menshi? None se niba barafashe uwo mugabo yabaha 400 bakamurekura, noneho ngo ubungingo ngo yohereje ikindi gitero ngo noneho ngo kigende kimwice, ngo kimwoherereze ngo ifoto ngo umugabo ngari umurambo. None ngewe araza kuntera ubwoba ngo ngewe ngo nawe ngo ni wowe utahiwe kubera ko nanzi inama ziwe. Gerardine ni mukure kwezi ifoto ya Gerardine nongere nyibahe. Niba ngombwa ndakora video, ni mubishaka muri commenting muri comment section, mbakorere video nshyireho ifoto ya Gerardine, ubundi muyikwirakwize hose. Uyu mugore ateje ikibazo muri society no mwisi, tumuripotinge hose. Mu Burundi bamurishize muri Interpol ngire kumushakisha, ariko no mu Rwanda badugire gute? Badukurireho uyu muzimu uri gutuma u Rwanda rutukwa hejuru ye. Yes, nta muntu wamutumye, yaritumye. Hari abantu babi bari hano hanze, bano bantu bari hanze abenshi ni babi. Mapenda ajya kunda kubivuga, abantu bari hanze abenshi ni babi, abenshi ni babi, ntago ari bose, ariko abenshi ni babi bitwaza amafaranga bakumva ko bagura abantu bari mu gihugu. Enough is enough. Nimureke dushyira iherezo ku bugome bukorerwa ikiremwa muntu.